من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقواه، فبتقواه تصلح الحال والمآل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اتقوا الله تعالى والزموا طاعته، واعلموا أن المخدرات والخمور والمسكرات بجميع أنواعها آفات خطيرة وسلاح فتاك يستهدف بها الشعوب والمجتمعات، وتعاطيها وترويجها جريمة في حق الدين والوطن جريمة في حق الدين والوطن، وعدوان على الجسم والعقل والنفس والدولة والمجتمع، فيجب محاربتها. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن تعاطاه أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jomirawo senido towɗo mawɗo hanaɗo yettede. ɗen jarnamo kanko Allah weltanomo e dow kala moƴƴere makko e ɓural makko e hoore meɗen. ɗen seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. O ala nando, o ala yerujo, o ala hawtidaɗo. ɗen seedo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah, nulaɗo makko, suɓaɗo ɓurna, yiɗaɗo hoola, nuliraɗo gonga, nuliraɗo sabu yurmede wonande tagore nden. ɗen seedanomo yettingol nulal ngal totta hoolare nde laaɓana mofteɗen tinno e diina Allah kan. en toro Allah e juule e maɓɓe, juule e ɓengure maɓɓe nden fof e sahaba maɓɓe fof. yo Allah juule e kala witirɗo ɓaawo maɓɓe, ñentini sunna maɓɓe, on jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe, hulen Allah hattirde no Allah hana hulirede noon, ko sabu kulol Allah ngol alhaali neɗɗo on hande ka aduna ɗo moƴƴirta, ko sabu kulol Allah ngol jango makko on kadi ɓaawo o mayde moƴƴirta. jomirawo seniɗo towɗo on o wi: hey kono e gomɗinɓe, hule Allah hattirde no Allah hana hulirede noon, wota dey on maayu ko satti woosi wona ko on julɓe jebbilaniɓe mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. musidɓe tedduɓe, no jeeha e moƴƴere Allah e yurmede Allah e hoore meɗen, ɓaawo nde o waɗude en julɓe, o okki en islam, o taggi en e ɗi mbadeji labaɗi, o okki en haqqille, o sendidiri en e mummunteji ɗin. o okki en haqqille, o sendidiri en e mummunteji ɗin. o hiwi haqqille meɗen ɗen, o renani en ɗe hay telemma meɗen. o sakki en e kala ko bonnata ɗen haqqille. o sakki en, o haɗi en, o raɗi en, o pottini en e kala ko battinta battane bonɗo e hakkille meɗen ɗen. sabu neɗɗanke ko haqqille ɗen woni ko sendidirimo e mummunte on. ko yeru ko o wondi e haqqille o huwodira ngal fof. neɗɗanke hino fawa fodde himo mari haqqille ka diina Allah. so woni haqqille ɗen iwi, haray hande kadi kanko on o fawaka. nulaɗo maki sa sallam karamolngol no townana façon yimɓe tato. feetuɗo on ha o ɗiwta, ha o ndikka, ɓay kun ha kun helli fe, ɗaniɗo on ha o fina. ɓeyɗo tato no hawti wonugol ala hakkil. ɓay kun toso kun ɗo kun helli feede, kun heɓali haqqille ɗaɓɓade ɗen neɗɗanke taw. ɗaniɗo anda ko woni waɗude, wonda e haqqille mum ɗen fewdo ɗon ha tuma o fini. ko ɗum so ɓe hawtidira e feetuɗo on taw no haqqille mum ɗen boni, kankada ha tuma o nde ndikkoy wo. telemma ka huwondiralji meɗen
goɗɗo ko ani o o hallidata e feetuɗo ko wawi golle o a hallidata e makko none golle ɗe o haysomo ɓurno fof wawde ɗe fof nde o selluno ɓay tun joni haqqille ɗen iwi aɓan andatamo yo mahane suudu a addatamo yo ño'ane doloke ma a jonnatamo ordinateur ma yo windane ma yo moƴƴintinane a jonnatamo otowal ma yo wonane chauffeur o dogine a jonnatamo golle hay e hunde ko wondi on ko sa hokkuri mo ñaami a yetike no pottiniramo takko ma fi taw o lorde saabu angal haqqille makko ren ko yiɗuɗamo a resintamo si hari o resinanoma dow fetude so feti sonnaji on ƴettite e jungo makko fi taw hollumo angal haqqil idan ko haqqille ɗen woni neɗɗankaku neɗɗo on si woni ɗum ɗon iwe makko haray hande kadi himoyowa mummunte ko huwodiral mummunte o huwodirte ko sabu ɗum Allah subhanahu wa ta'ala on hino mantori okkugol en haqqille Allah wi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an o wi kanko Allah ko kanko woni ko yaltini on ka ndeedi nene moɗon kanko woni ko newinani on yaltugol ɗon o yaltini on hiɗon wuuri ɗon wondi e wonki o wi on alhaali mo yaltuɗon ɗon koye hoore on anda ay e hunde wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun o wi o waɗani on noppi ko naniron o okki on gite ko yi'iron o okki on haqqille ko faamiron o sennidiriron ko boni e moƴƴi konko nanoton ko haqqille ɗen famata ɗum konko yi'oton ko haqqille ɗen wawata famude ɗum neɗɗo no yiya ko ɗuuɗi sawditi yitere ma nden a yi'e ko ɗuuɗi yeeso ma ko ɗe haqqille o ma sennidirande wiya ɗum ɗo ko ɗum ɗon ɗo ko hunde kaari ɗo ko hunde kaari ɗo ko hunde kaari idan Allah wi ɗum ɗo noon ko hokkiri en ko fiyo en jarnumo no tawa e jarnugol Allah ɓaawo a gollitirde haqqille ɗen ko ɗe hana gollitirede kon riwugol ɗe reena ɗe hara bonnali ɗe bonnugol ɗe tilfugol ɗe ko e angal yettugol Allah jeya ɗum ko e yeɓugol nema Allah jeya ɗum ko e yeddugol Allah jeya ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o harminani en beere nden e kala ko waɗata ko nde waɗata kon e kala ko battinta ko nde kañum beere nden ko battinta kon Allah wi ya ayyuha alladhina amanu innama alkhamru walmaysiru walansabu rijsun min amali alshaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu alshaytanu an yuqi'a baynakum al'adawata walbaghdha'a fi alkhamri walmaysiri ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون جميل سين يتودون ويهكون وقمن بيرندين دابورغول جولة دين هوري هوتاغول كالاكو يتي باري كو PMI كو Guinea Games كو لوتري جيدي فاسو مودون فو وي اسانا مون كالاكو ريوا هارونا الله وي دون فو كو هوندي سوبونde ko hunde harmunde ko golle shaytan o wi woɗɗite ɗum bela jo on heɓa e malore holli sa woɗɗitaki haray an e malore on waynodiri si malore heɓaki ko malkisal a wata wondena hay gotum e muɗum haray woni malkisaɗo fi noon tawnu malkisaɗo ya woni malaɗo Allah wiyama ya woɗɗito ya puttito o wi cheytane ko faala jokkiri on hino jokkina on beere e ko nantata e muɗum e rewgol ko wona Allah kala ko rewa kala ko nananɗa ɗoftiɗa e hoore yeddugol Allah haray a rewi ɗum tigi woni ko neɗɗanke woni ko jawdi maɗa ndin woni ko honɗum nde Allah wi ko cheytan faalira on e ɗi piiji ɗo ko nde waɗata ngayngu hakkundeji moɗon añidiron wono yimɓe ɓe welda o sakko on o heeda on o haɗa on jantagol inde Allah dewal ngal fof no naati ɗon kala ko Allah rewira ko jantagol Allah o tentini julde nden sabu kaye ɓuri mawnude kala ko Allah rewira o wi o sakko on kadi o heeda on e julde nden o wi yarli on accay yarli on haɗi toto ko bonnata haqqille ɗen Allah ko ni ɗi yewtereji ɗo ko ni o haɗiri en ko wiyete kon kala ko bonnata haqqille no ɗum wi'a wo no ɗum moƴƴinira wo no ɗum ñamirte wo ɓay aya on tippike Umar ibn Khattab wi intahayna 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 min acci min acci min acci neɗɗo fof koni hani wawde so nani sifa o aya ɗo ko yo wi o acci o wona kadi accuɗo ida musidɓe tedduɓe ko bonnata hakkille kon
no ɗum wi'a wo joni yeyiɗo ha ko bere nden ko ndiyam porto ɓe wiyata nde fi labingol inne nden e inɗe goo no gasa ɗe min mi anda kala no ko wi'a e kala no ɗum moƴƴinira woni ko e maaro itta, woni ko e tamaro, woni ko e lemu nere, kala ka ɗum itta moƴƴina e kala no ɗum ñamirte woni koko ñamete ka hunduko, woni koko yarete, koko ƴakkete, koko wuufete, koko poɗirte ka kine, koko waɗete injection ka ɗaɗi, kala no ɗum ƴettirte fof e muɗum no hawti wiyeede hamre ka sharia al islam ka ɗengal arabu. Hamre ka haala arabu ko hunde wirnayde, hunde suddayde, ko ɗum tiggaki sona ɓe wiyana khimar. Allah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, o wiyoɓe tippin tiggaje maɓɓe ɗen ka hoore becce maɓɓe, hibbande ka hoore nde tipponde sudda becce ɗen. Idan khimar ko suddata, ko buumata. Honnum beere ko nantata mi wiyana ɗum ko ɓayi mo ñaami ɗum sudda mo haqqille ɗen wirna ɗe, enveloppe ɗe harande kadi kanje e yaasi on connexion on taƴi ɗe ala e gollude hande kadi ɗe woni hors connexion. Ha so tawi koko accita ma so tawi gayni bonnude fi majje ɗen noon ɗe enveloppe ki ha ñande neɗɗo ngomayi o dikkata. Idan sharia on no hawti ko bonnata hakkille kon fof wi ɗum hamre. Allah wi ko ɗum Allah haɗi en e on aya ɗon. Nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam e makuji maɓɓe ɗin hiɓe haɗi kamɓe kadi ko bonnata haqqille kon. Nulaaɗo maki kala ko sulini neɗɗanke, kala ko siwrinimo kullu muskirin hamre, kala ko siwrini, kala ko bonni haqqille neɗɗo ɗum ko hamru wiyete. Fiima, ƴakka, mura, longa, foofaka kine no gerda wo, no wi'a wo, e matiére mo ɗum itta wo, nulaaɗo maki ɗum ko hamru wiyete. Ɓe maki noon kala ko sulini neɗɗo ko hun aray ko harmu ɗum. ɓe maki nokkugo ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Kala ko tawi sa ñaami buy muɗum sulinte bonna hakkille maɗen, seeɗa muɗum ino harmi. Dane ɗon siku ko tuma bonni hakkille ɗe woni harmi. Kala ko tawi sa ñaami buy e muɗum, ma a yari buy, ma a foofi buy, ma a longike ko neeɓi, bonna hakkille maɗen, gabbu muɗum hino harmi. Idan na sabu bonni hakkille maɗen an harmiri, ko sabu ko bonnay ɗum haqqille, haysi an hewtali ka bonni, ay haysi an hewtali e daraja degré bonnugol ɗe. Nulaaɗo maki sallallahu alaihi wasallam ka kambugol hulɓina na noon wolugol tun koye hoore gonga, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ɓe maki Allah non no ƴetti ahdi wondema mo woni yarowo bere, o maayidi e on alhaali, o tuubali, o duumike nden bere ɗon ha o maayi o tawɗo Allah e on alhaali ɗon. Allah no ƴetti ahdi yarno yeymo ko wiyete kon tinatul khabal. Sabaɓe winiraɗo kon ɗum woni ɗum. Naɗo maki koko siwoto kon ila e yimɓe yiite ɓen. Si yiite en sunniɓe ƴiƴan e mbordi ko yaltata kon e maɓɓe, Allah wi yarno yey ɗum ɗon yarowo bere nden duumiɗo e mayre ha maayi, mayre tuubali. Ɗum ɗo taw ko goo lette o tigi. No tawa kadi e lette makko goo, Nulaaɗo maki sallam Allah yarnoytamo bere ka dargal ñande lahara. Bere no tonkono ko yimɓe aljanna ɓe jeende, bere nde sulinta, bere nde luuɓa, bere nde nawninta, nde musinta hoore, nde musinta reedu, welde wonande yaroɓe. Alqur'ana mo sifori nde ɗiɗo fof, la fiha gawlun wala hum anha yunzifun, laddatun lisharibin baydaa. Allah no sifori nde sifaji labaɗi, nde laba ka gite, nde laba sa foofi ko nde urete kon, hinde weli sinde hewtima ka ɗengal, sinde hewti ka ɓandu maɗa ko cellal wonanma ala nawnare. Na sifa bere aduna ɗen ɗo. Nde ɗo no luuɓi, hino ñiddi, no kaani ka gite, bonnay hakkille, jonnay ñaw, sunnay tere neɗɗanke o nderga, bonnay joppe, ala façon e lorda ko nde ala. Idan sabu ɗum ɗo fof tawde Allah subhanahu wa ta'ala on ko yurmeteɗo yurminayɗo en ɓuri hay enen ko yurmeteɗen hoore meɗen kon. Allah harminen en bere nden, o kambiren en ɗi kambaji ɗo, sabu bere nden ko bonnay ɗum diina. Neɗɗo no jam tanke wonde haqqille ɗen. Si woni haqqille ala, on wiyetema en ka julirde, anani a juuli a wonde haqqil, anani a hoori a wonde haqqil, anani a teddini mawɓe ma a ɗofti keɓe a wonde haqqille, anani a ne'i ɓiɓɓe maɗa a dankike ɓengure maɗa a wonde haqqille. Idan diina kan
gollo dangal huwondire ɗen fof ko yerkonɗa haqqille o cadre ji ko kelɗi o so feeti ɓe temo ka poste militaire ji ko kelɗi o so feeti ɓe jaɓay taw finkandi ɗum taw ko adite ɗum heñañade o ɗaɓɓitte finkandi jaɓe fiyo taw woni e wargol yimɓe ɓen idan a andi hay e hunde haton jina e ma soni a woni feetuɗo feetugol ngol noon ko koko bonnata haqqille woni ko feetinta neɗɗanke on haro na nawnaji goɗɗi Allah jaribori neɗɗanke idan musidɓe tedduɓe ko ɗum waɗi islam on harminani en ɗum ɗo kambi sifadi kambaji ɗo sabu bononda muɗum o hino tiiɗi no jeeya e muɗum ko bonnay ɗum jawdi yarowo ɓeere tanke no lutti himo sodude soni o sodi o yari ha o suli arɗo wo o sonnay mo ko ɓe yurmodirta ko nder to no yawti kerol yarowo sinati ton hay sa ala yere ala tun an ar tun ay ɓay ko yara nana yo goɗɗo yawde wonne wiide bonnuru jawdi no ton bonnuru inde no ton kaari ko sular woni ha ɗum o wiyama e maɗa hara an o adnama boni sabu hay accoyɗa si ñande go si goɗɗo fuɗɗi wolgo on a adda e muñe on ko sulaynoɗo ha mondolonno hara woni no gasa imam heɓoto woloɓe ɗum bonuru inde an a mayida e muɗum a bonni leñol maɗa a yudi maɗa ɓiɗɗo kaari en ko geɗal kaari en ni a bonni jibinanɗe maɗen ɓay kumma si unji ɓurani yergini hawnde wolte tun heɓotoyoɓe Allah no moƴƴi ko Allah watta kon no hawni Allah itte ko ure ko maayi o ko ɓiɗɗo kaari sulayno ha wadorani kaɗate ɗum tunni nayi mo ɗuyta fi makko ko ɓiɗɗo sular ko jangi o ko jangi si ɗum feeñi e makko itte ma ko tanira o kaarini ɗuyta fi makko watti ɗum ɗo noon ko tawata kon a woni neɗɗo isolaɗo watti noon ko ɓuri mawnude kon tikkere Allah no e hoore ma an e cheytan on hawti programme a faggitike ko Allah harmini ñamugol mum e bonnugol jawdi Allah wi wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin a perdi giggol Allah Allah wi ñaame yeron taw fantin taw yawtu kerol yawtugol kerol ɓura ƴettugol jawdi nema ko Allah okkuma ƴetta soda hunde harmude nde Allah harminanma ñama bonna haqqille maɗen a bonni jawdi ɗin a bonni haqqille maɗen Allah wi o yiɗa sifa ma innahu la yuhibbul musrifin o wi wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura o wi wota bonnu jawdi nin bonnere o wi bonnoɓe jawdi ko musidɓe cheytan a teddungal e ma yo sular yo drogue a woni musidɗo cheytan cheytane noon Allah wi ko yedduɗo joomi mum holli on num an kadi a woni yedduɗomo ko nanduɗi no hawti lawol nanduɗi cowdata no wirte noon musidɓe tedduɓe woɗɗitoɗen ko Allah harminani en kon kala ko Allah harminani en ko lorra woni ko wonande en aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim astaghfirullah alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه واعلموا أنه لكي نصل إلى مجتمع سليم خالي من المخدرات يجب علينا التكاتف والتعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة البشعة وذلك بالتعاون مع الجهات المسؤولة والمؤسسات المتخصصة لوقف ومحاربة هذا الوباء الذي يهدد مجتمعنا ويؤدي إلى ضياع شبابنا. يتي الله سبحانه وتعالى den janna mo kanko Allah weltanomo den seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga den seedo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko den to Allah juule mabɓe juula ɓe ngure mabɓe ne fo juula e sahaba e mabɓe fo yo Allah juule kala wittiɗo ɓawo mabɓe ñentini sunna mabɓe on jokki batteji mabɓe ɗin ila yawmiddin. Musidɓe tedduɓe hulen Allah ko kulol Allah woni wasiye mo Allah hawti attiɓe sakkitiɓe. Allah wi walaqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wasiye ɓurɗo moƴƴude ko wiyede ya hulu Allah nde wasiyo hooreyan wasiyo goto kala e moɗon yowti hulu Allah ka kene hulu Allah ka gundo hulu Allah e kala ko waɗata taw ko fi Allah fi ɗaɓɓugol wela e makko on waɗirɗa hulu Allah e kala ko accata taw ko accirɗa ko fi daɗugol tikkere makko ɗen e lette makko ɗen. Musidɓe tedduɓe Allah wi ko gonga men wasino keɓen okkaɓe defte ko atti on e onon men hawti on fof min wi on hule Allah. Musidɓe tedduɓe haray no jeeya e ko hulirten Allah
etagol laɓɓina gurdam men ɗan, laɓɓina wuuridal eni wuuridal meɗen ngal, ko ɗum woni laɓɓina hoorema, laɓɓina ɓe wurduɗa ɓen. Fino yo ɗum wonu koko bonnata haqqille en ettoto woɗɗitoɗen ɗum haɓen ɗum daren ettoɗen ha hisen ɗum, sen hisali ɗum en wawata laaɓude. Ko ma heɓen mujtama communauté hisuɗo stupéfiant ji ɗi beere dorogue ko nantata e muɗum, ɗum no waɗɗi en etagol ha ɗum wona goto goto e meɗen no waɗɗi, suudu suudu no waɗɗi, ɓeygure no waɗɗi, gorol no waɗɗi, hoɗuduɓe leydi ɗin fof no waɗɗi ha hewto e lamɓe ɓen dow mo be e meɗen ko wawi waɗde nder ton. Si en jonnidiri juuɗe laamiɓe e laamaɓe, ɗum ɗuytoto awa haysi accali few, kono noon ɗuytoto ho hara batte muɗum on hino fanɗi. Kono si woni mo be meɗen accidi e jama on wi min ɗum na golle an noon, haray mo be meɗen wallini Allah nangu en fof ko ma mo be meɗen darano ko hani wadde kon, mo be men numat ton geɓal. ɓaawo waɗɗagol goto kala meɗen woɗɗitagol kañum taw e muɗum, haray no waɗɗima etagol ha ɗum noon acca e mujtama on honno ɗum wonirta mo be e alhaali muɗum. Wonande lamɓe ɓen kamɓe jogi doole, kamɓe jogi saria, hiɓe andi ko ɓe hani wadde kon, haray hiɓe torawi ɓe darano ɗum ɗon e niveau ji maɓɓe ɗin fof. Wonande enen laama ɓen no waɗɗi en ne'ugol ɓe fayɓe, ne'aɓe gila ka ɓeyni ɓikkoye to sokoyi, ne'iraɓe jawdi laaɓundi taw, sabu neɗɗo si ne'irama ko tuuni haray o ni neɗɗo tunuɗo, ne'iramo ko laaɓi, jannamo jande gongare nden diina kan, jannoramo ɗon gandal aduna ngal. Ngal gandal aduna haɗata neɗɗo beere, haɗata neɗɗo wujjugo, haɗata neɗɗo bonki, ko gandal diina ngal haɗatamo ɗum. Idan jannamo diina kan, jannoramo aduna on fiyo waw heɓude no wurdira e jama fewndiɗo on. Etoɗa ɓe fayɓe hara acci wonɓe e juuɗe ma, hara ɓe wonani ɓe jokka e hunde, yo wodi ko jokkinɗaɓe. So wodi ko ɓe jokki, ɗum ɗon fof no wawi wallitade on soɓe ɗon, no wawi wallitade ha ɓe yalta e ɗin piiji bonɗi. ɗum ɗo ko goto kala e meɗen. No tawa no jeeya e ko waɗɗi en koperugol huwodira e service spéciaux halfina ɓen fi haɓugol ɗi bonna ɗi hakkille, golliden e maɓɓe hollitemɓe kala ka anduɗen beere dorogo no ñaame, beere on hiɓe andi dorogoji ɗin kala ka anduɗen hino ñaame, hollitemɓe fi muɗum, kamɓe halfina yawgol nangoya e haɗugol. woni ko yeeyoɓe anduɗen fi mum, woni kaka yeeyete ñaame holliten. So woni en fanki ɗum ñaameta ñaame ha kala e jimɓe ma, ñaame ha ka nder suudu ma, sabu ko fankuɗa kon. Neɗɗo o renoto Allah noon walla mo hiwa mo. So woni en darki en walli diina Allah kan, Allah walla en. Allah wi in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. So woni en walli Allah, Allah wallay on, o ñinnana on teppe moɗon ɗen, ko ɗoni o ñinna on e hewre gonga. Musidɓe tedduɓe, no tawa e ko hana waɗede, laamu no duwa en wallitanade ɗi ONG ji ne'ayɗi sukaɓeɓen sembina fi ɗin, tawata hara hiɗi mari doole, hiɗi mari accès hen hettugol sukaɓeɓen, yewtaɓe, waajoɓe, haɗaɓe, jokkinaɓe golle, ɗum hino woodi. So woni kadi hiɗa andi ɗin ka woni kadi ettoɗa ha ɓe heɓa laawol hettugol sukaɓeɓen. hara noon ko ONG ji sobeji na ONG ji ɓaawrayɗi ɗum ɗon hara ko argol yaltune sukaɓeɓen e diina. Wonno falaɗen wiwde komo be meɗen no mari responsabilité e gurdam men ɗan bangeji ɗin fof, ko be meɗen no hani daranagol ko daranto kon, fiyo gurdam meɗen ɗan moƴƴi, en to Allah yo Allah moƴƴina gen ɗan, en to Allah yo ittu beere dorogo hakkundeji meɗen, yo Allah dandu en ko bonnata hakkille, yo Allah dikkinan en ɓe haqqillaji muɗum boni ɓen, yo Allah dikkina en kala noon ɗo. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الآل والصحب الكرام، وأنا معهم بمنك وعافيك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بأموالنا وأهالينا سوءا فاشغله في نفسه
اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بأموالنا وأهالينا سوءا أو مكرا فأشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء، واجعل تدميره في تدبيره يا عزيز يا قوي يا جبار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك أواهين منيبين مخبتين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدورنا واهد قلوبنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، واعف مبتلانا، وانصرنا على من عادانا. يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.